uwo muntu Scovia watubuza ngo tureke gushima izo bintu abona ko yo bishobora yoziba utunwa twacu. Nje nabanye n'abantu aho twari turi mu maboko ya FPR, ingabo za FPR, ingabo zari ziyoboye n'uwo bitaga Dani Gafizi, tegerejwe kwicwa. Hari n'igihe mugenzi wanje yambyutse ati niwe ugezweho n'ubuje bari kwavuga hanze ko ariwe bazi gutora, ko barazaga bagatora umwe bagenda kumufanya. Kandi muri kumubafasha urugamba barankubita kugeza ku rwego bamvana ngo bakavuga ngo nimuje kumwereka igifaro. Ngo se Abanyamulenge n'iryari muzigera muhagara imbere y'igifaro ngo murwane n'u Rwanda, ngo mugende mutwange, ngo ntawe ubabwiye kudukunda, ngo ariko mudutinya. Turi mu gihe inyuma y'ujya mubonano Scovia mu bikirano yakoze aja agomba kuzana imyidondoro kahise k'abantu, mbega kubona umwe wese yavuga haba aho yahoze, ngo simwe mu nzira y'iterabwoba yashatse kubereka ati naho mwagiye n'aba bakurikira mwese turaza aho muri tubakeneye twobaro. Akubwiye ko twabaye abasirikare, twatanze imibiri yacu tukaja mu masasu kugira ngo turengere ubwoko bwacu, Imana itugarira ubuzima. None waragiye kurira igifaro ukarwana hejuru ya 12 n'umunsi n'ikico wotinya. Gusico baba bariko baragira kuriya, baba bariko baratinyisha abandi bari inyuma, bavuga ati ziburi bari abo twarahebye turebe ko abandi batabakurikira. Izo bintu bazamenya, izo bakora ni ibintu z'ubushumba, si ibintu za leta. Leta iriwa iyo nduhungire wavuze ngo ntakira umuvugizi w'u Rwanda, aha ni umuvugizi w'Abanyamulenge, koragira ngo azabyiheza ku nguvu bikunde. Scovia ni cyaha yashaka nawe kugira ngo abe vice wa nduhungirehe baba bavugizi w'Abanyamulenge. Ibyo ko baragira ngo abe nubwo bubitsindira ntibzofata, iyo sudire ntiyofata ngo ikunde. Twe baraduhekuye, nimba barahekeye Moise Nyarugabo uyu munsi wabo akabagituwe inkazi wabo wenda nizo bagiraga zikaba zikiriho n'abandi twebwe abo ngabo baraduhekuye. Nta kuntu utanga message isa cyangwa ngo fotore message abo batanze ngo ariyo ntanga, ntabwo bishoboka. Aho nari ndyamishijwe uwo munsi nari ntegereje kwicwa, biko bategezwa kunica ijoro bamfata bwa mbere. Ni nayo mpamvu uzureba donc bano bantu bageze kuri media tutarayimenya, baragenda bica izina y'uyu mugabo bita General Masunzu, Lieutenant General Masunzu wabahangaye akabasha kubarasa. Twebwe twari tumaze igihe uyu mugabo yavuze bigeze kugira igihe cyo kwanga kuduheza amasasu, inkazi zaranyaguka ico gihe habarateraga mu biraro, hari igihe bigeze guteraho bita kwa Kagembe n'ahandi, inkazi ragenda. Nta Rwanda rwigeze rutabara. Ariko General Masunzu donc avuze ati nje kiriko numva ko ngomba gukorana n'aba bantu, babanza kubacamwo iyo wari umuyoboye ari we Colonel Mutebutsi, babonye bidafashe bohereza abasirikare batagira ko bangana n'ibikoresho bitagira ko bingana. Nibaza ko n'abavyeyi babyibajije, uyu Rusingizwa arabizi umugabo uri kuvuga gutya, azi neza ico kintu kandi amushwa yuko atarashigikiye ico kintu. Baragenda banamaze kunanirwa gufata Masunzu yabatsinze kandi abana barakoze mu rwo rushoboka. Ibo kubera ko bari abantu bazi bafite mu moye kandi bazi niyo sensibilisation, bumvisha Abanyamulenge bose ko General Masunzu atari umuntu mwiza, ko n'umugabo uhagaze neza kandi bibora acabagoye. Nimba hari kintu bazabibaza batsinzweho ni rura rugamba, aho niho Umunyamulenge wese yatangiye gushira ubwoba kuri bari abantu. So rero uyu munsi abo bantu bari kwakora iryo bara njewe ico gihe mbumva batekeza kumfanya nyine kuvuga ngo banice kubera yuko bazi ko ndo umusirikare wiwe. Barazaga bakanganiza buri munsi, nyuma yo kunkubita baranterekagwa imbere ya Dani Gafizi, imbere yiwe bita Rugangaza, imbere yiwe bita Majoro Butera n'undi musore wari uyoboye paratoni yari hari ngo igadinze aho hantu. Barankubita kugeza ku rwego bamvana ngo bakavuga ngo nimuje kumwereka igifaro, ngo se Abanyamulenge n'iryari muzigera muhagara imbere y'igifaro ngo murwane n'u Rwanda, ngo mugende mutwange, ngo ntawe ubabwiye kudukunda, ngo ariko mudutinya. Ico gihe nari ndaho tegereje urwo rupfu, tuyahaga ariko yiyakira muri Songa. Abo bangiriye gutyo nabo bakamufasha gufata ako yariko yinezezamwo, karumva ko tubavuga kwishwe ibyo ukunda. Abo tuvuga turabazi, dufite ibihamye, dufite byinshi bibise ku mitima yacu.
kandi si twenyine n'abandi ntabwo tuvuga ibyo tujya gutekereza gusa ngo tureme amateka nk'ayo ndimo kumva ari mu kwicara kikanira bakaza gusohora nyine avuga azabashimira akomeza abashimira kandi koko nimba baramuhaye titumubwira ngo abavuge na akomeza ashimira ibyo bamukoreye ariko natwe ntatubuze kugaya ibyo badukoreye baramugemuriye baramuha natwe baratunyaga badutema amaboko abandi bahawe ariko numva baremera mu kuvuga ngo nakagonti yavuye hano ngo agenda hanze ngo none karadutuka abanyamurenge bavuye mu Burundi bararuta abanyamurenge bandi bavuye handi house mu bihugu byose bitandukanye u Rwanda ndirishobora no kuvugamo ufasha abanyamurenge bavuye mu Bugande bavuye mu Rwanda abavuye muri Kenya n'ahandi bose ntibangana n'abavuye hano mu Burundi kuko bagenderira bakongera bafatanya na FPR kuvuga ngo batuke igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo so nibave muri ibyo nibaze bafatanye n'igihugu babane n'igihugu kandi igihugu kizabafasha umutekano uzagaruka abatera umutekano muke nibo babaheza uburyo iyo koridoro yo kugira ngo babashe kuza mu gihugu cyacu aribwo u Rwanda murakoze ndagushimira cyane bwana Charles yego murakoze rwose ryari iteka ridasanzwe cyane rwose ryari iteka ridasanzwe kubakira hano ku Mukubito nizere ko n'ikindi gihe nitwahamagara muzo twitaba rwose tuzabitaba kandi dushima ibiganiro ukoresha twagiye dukurikirana Apotre Mbayahaga kandi n'ubundi tongera kumushimira n'umubyeyi mwiza yahagaze mu kuri ntiyigeze yita ku bintu byose bishobora kuza haba ari kuri bene wacu ibituruka kuri bene wacu bimuvuga nabi ibituruka kuri bavandimwe biwe nawe wenda b'abatutsi bagiye bahunga bava muri iki gihugu ndabizi ko bamuvuga nabi ariko bazatinda bamenye ukuri ndagushimira cyane bwana Freddy Gakunze murakoze cyane bwana Gaël ndagushimira cyane bwana Freddy Gakunze murakoze cyane bwana Gaël nuko reka ndabashimire simwahevye murimo murabana natwe ndababwira ati nta yindi nzira ihari kuri ino si kuko nigihe Yesu agenda mu ijuru yatubwiye ati ndabasigiye amahoro ndabahaye amahoro yanje nimba uri pastori cyangwa undi muntu asanzwe udashira imbere amahoro uzobushira imbere ivyo shatani vuga kandi Imana yatuzanye ku isi kugira ngo ube inzira itujana mu ijuru niharamba amahoro niharamba abanyamurenge niharambe ubutwari bw'umwe wese yifuza amahoro ndabwira ati baba la vista.